Kashnong Rapleng kabahap po kahima Kairim East Khasi Hills kadai kashnong kabadon bon ki jaka be ithiang ki bakring ye ki khamat bat ki bapinyap be ye ki jingmot jing perkhat jong kinong wan yat kai suwari kinong jungok kai perthai ne ki wei ki jala kari India bat na ki wei pat kiri ke perthai wat na pedeng ki pat nyau terep ki ban ki wei pat ki district bon kim pat poi shagni ke jaka ban sakhi dala ki jong ki khamat ye ki jing e jong kani ke jaka da kawai ka jingmut ki bor penyat ya kini kesnong ki pediang sngoba ya baro banwan jingok kai ya jing itena jong kamariang hakani kesnong haka juk kapor ke labetha bat kintu bat maham jur ya baro ki bawan jingok kai ya kini kesnong bakin tingkai la ka akor ka buram bandum bret pathar ya ki nyut ki nyer ki plastik ki bilor bat ki kot lingkhai haki saurong saukun kani kathan Uba say bor warba dekot ke executive committee dor barshnong Rapleng ulakin tui ki nong wan jengok kai ban bot perking ye ki jing betha jeng ki borshnong banum penjabo ya kami mariam. Ini kalau kau ini sedang kau bakal sisa tinggalku, nah kembali lah mengenai national beauty dan jipun bagi sini kita nak action ni nak seminar orang kau ini bajrong tam, hati cekati, kalau kau pati dun kebenar terikasi bagi orang dun Rapleng. Akan kita cakap ni dan kipor kiba ki Air Force lagi tenat congki dari juga di India. Cuan ban training ya parachute ini. Par kidalu kiba sila kai kum para leading. Nalor kata kadang ru kiwi cakap kiba kila lomadan ba ki wiki nang man cakap ki soba. Sombhap tenat orang Islam. Kadang ru koi iska ba khamsong tenat chu kolong kadang ka national swimming pool. Kolong national swimming pool. Baru wiki cakap ki haban chinai ki cakap swimming pool. Kaya teknologi kalau kita tu kalau orang kampanye teknologi, te ni pun sampai berapa kena wancak kai, lagi cepat lagi kiri nawan kai, nawan kai, bagi guru mereka tu kena kikindon di teknologi bagi lah antisong tak ni. Kacing lekau ia sebuah cinta ukur sama macam teknologi. Akan percaya baru nanti kita wancak kai, kita lek nawan, wan bread nyut, wan keciknya bread plastic chips. Bahkan penbaik bitor halor abarok ijaka pusam jom kisnong Rapleng. Lakan persya ibarok panuan lek kam oriat kam akor baru bahkan tin sang. Baru bantuak de kitin kam akor sindar pusam jom kisnong. Lakan persya ibarok pan pencet pemprai cingtung kita. Dak bau kenyam kiling hat risai. La kalau kita kicat beliau penbam masih bilang payu bagi kali ki motor. Lakan persya bantai kilum kiwa bantang iklau berkitab. Lakan persya ban piak kusman kidok kad fi kidok kidok wa kamrat merai bagi sim kidok asinter pusam jom kesyam Rapleng. Lakan persya ban banangi sakmat kinu wandeng film ani wandeng video kimla su dalelu wandeng film ni video film dia cumbet na kesyam rai kidai ban yo cumbet shwana kesyam. Lakan persya baro bangan thi kinja rocks ni kya niwat pakiya teman saw disroy di bawah negeri kita pentril. Laham persyaru banyak kalai bisa hasinter urusan jepusno. Pakiwi kita bentuk seniu. Laham persyaru baru kita bakali bawanya ibarat instructional. Pakimdai berpenhastat iki kali kamtam habadan ikna rep ikna school. Laham persyaru baru kali kimdai banyak hasinter urusan jepusno. Hadirin puas pabaji menmit aina abadan kitintot ikisindu. Laham persya ibarat kinong tiet, menjadi tiet cakap kan. Klaim kucing tiet cung kuarsinong. Baladala, sebakum kita kinong tiet kinong dia cakap utara di tiet kan kinhap hal ting bisdom kat bahasa kendor cung kan. Lei ijat demokrasi gitu. Bahawa piwan syarikat cakap gitu. Kabaha apa kecimpet cingkmi cung kendor kuarsinong Rapleng. Ni bidang suhai pi piwan. Henry ban mau bapiwan ban purom ya kami mariang ke cumi kabang idon ki plang ki baitna kamadan ka bakut kaba ngimyu iya kalau nama cincapok cincapan bantan Henry lada kini ki panlok cumi ki bawan ban syangka sekti ki caka cumi ki wan harata berkom bakin sugar pathan ya ke bitor plastik dari plastik ke
kira lani lagi wan hakam kom lagi wan sedai dak mensiu tentang ada jeng snow komen jeng snow shongship kum yo pai ke bitor ada ke jeng isyak ke jeng irwai ngi bakal ke jeng kertak pat nak ada jeng ini ko snow beri pai tu ba itu kecaka ke ba nak yang jong ke perlok ke babon ke jeng ke snow wan kam dei tak kecaka ko syurong plang we kadai ko kecaka ba kinong rep jeng kidon hakapor na kapor sekpor makin na kidon ru kicaka apa warti kena syarai masih belang bagi leban syarai ke masih belang ke cuki de ni segmen nak ada yang kacumi ko proporsional ban pe ke bitor ke paci kicaka pelang mana ke cumi tenaga kadau ni skon kerpat nak semuren syaki paralok ke cumi baru nangis sekmat bah bapiwan cekti cekah cungi kibah apa ka cipet cekmi juga dapat sinau cungi kim semoga bangun nak mensir kabah bapiwan kan maru ban kurom ya kami marian dah kabale kuat ya suba ki ai bapiwan ra istaiwan berkat pangan berat dan yang pangan syukun jabo itu cekah satu ban pai kini ki kendon ke cungi kenapa nginum syuting ya awak coba deh coba nak kadang kecumi se yang kata senjam apa angin akan berkat membaca kusino dengan syui bagi cingwan mata kan lah pelong kecumi nak baca ni andai hakan berupa membangin bu yang volunteers se kaki po di bansawan masa pendet dikenai tak apa deh nomor konsulat kaki nomor pamlong dan kata kadang mengenai hadir bagi nilai ban pensau ni lagi nilai ban petlang kini ki cuba hai kubor kecumi yang sa nang leban berhan ada yang cungi kesinau menurut telekam ya kinauan ka isya kesinau cungi kawai ini dicekak kaba penong ya tulis penwan mana formula ini dari kemaran raplen berkata kemaran raplen dari dicekak pada pelang sudah batang tengah ini bakal porba polior lagi porba wan rumah kamtam ini ditulis penwan nasional juga sedikit ki yakkemen tang ban pet yo ruho pat tham tang ka portlan ka palong plang long madan tu kom ki bu ki bewan ki lekkemen rengka tang ru plang ko fu tu tu makam don ni ka cinglong ko long ki plang ki fu pat don cebo don cepai kede kita apa ki sutunan